Tuhan kap raskam jana ras tendindu ogeni ras Injil sebadianari ikutkan Matius kemuliaan manbadu o Tuhan. Pak Sasiei Agustus kepala pemerintahan Roma nuruh krina rakyat silit ibas daerah kekuasaanna gelah insensus ada sensus si pemenang sangat si Kirenius gubernur Isiria maka krina kalak berkat kukuta pemulihanna gelah sensus Jusupe berkat ikutan Nasaret i Galilea nari kukuta Betlehem daerah Judea kuta ketubuhan Raja Daud sabab Jusuf kesusuran Daud kap Jusuf nuratkan gelarna rastunangan Maria singgo muli kulana kenca seh i Betlehem seh mepaksana ia mupus emake pupus nama anakna sintua di laki ibalutina alu ampan janai pepedemna ibas pelangkah sabab lana lidingan ibas rumah penginapan ibas daerah helit piga-piga kalak permakan sanganangingani asu-asuhan imbal-imbal rempet tadi sekalak malaikat Tuhan elebe-lebe permakan dai janah terang sirahna ibas Tuhan nari ersinal salku sekelewetna biar kal permakan-permakane tapi nina malaikat manbana olang biar aku reh mababrita semahuli semreken krian sembelin man krina manusia sendah i kota Daud go tubuh raja penampat du eme Kristus Tuhan sida ditanda kari manbadu eme ida petindo kari anak-anak ibaluti alu uis medem ibas pelangkah rempet ridang ter malaikat surga tedis ras malaikat sindai dengan rende muji di bata terpujilah di bata iba surga semeganjangna dan damai doni man manusia singena Athena kata Tuhan pujin manbanu Kristus. Natal Tuhan nggo kaseh kerehena ialo alo berbagai cara berbagai perbahanan berbagai pengalaman Natal sekalian dah banci jadi ngkuit gergo pusuk ras penggejapan tah mungkin sempat nuntut tep-tep kita Natalna la harus irayakan bas kemewahan ras aksesoris simwe ikhir ngelupakan kesederhanaan sianak gara-gara Natal kesederhanaan karang ras pelangkah ingan Yesus ipetampak rais sabini uis lampin gambaran pusuk si sederhana tapi talang jadi ingan Yesus ditayangkan ras bas pusuk sebagai lid dame ras senang radukan rombongan krina malaikat di surga rikut ras kreanu pur krina permakan simbal-mbal Efrata ikut ukur tar surak dengan armeriah ukur bangsa Israel digambarkan bas ogen pemena sirdalan bas kegelapan nggo ngidah terang sembelin terangai pemulgap melala alep-alep ras krian sembelin bagi krian ukur paksa rani bagi jelma sir surak-surak paksa bagi-bagikan rampasan sebab skala anak nggo tubuh guna kita curak pemerintahan lid ibawar barana ras gelarna igelarin jelma penyelamat sembelin di batas sir kuasa bapa sirasa lalap raja damai ia guna mulahi manusia idur ke kote nanari Natalna eme sada pasu-pasu di bata si teridah kina tanah kempak kena jelma pasu-pasu di bata sinelamatkan pasu-pasu di bata sirkinata bas diri si gara-gara Yesus Kristus
Yesus Kristus simpawadiakan kubas dirina sada umat si kerajaan na si tutus rebahan membuli. Yesus Kristus elah si beritakan warienda beringinda warienda go tubuh pada juru selamat emang Kristus Tuhan di kota Daud. Berita meriah peseh peman banta paksa indah izenda go tubuh man banta bas pusuk si talang pusuk si sederhana ngit ngalo-ngalo iya pusuk si dem krian ukur alalit lem-lem cian nembek pusuk si tutus meciho ras bujur lalit pertaktakan untung rugi bas pusuk ras geluk sebagai nama Yesus Kristus si jadi juru selamat singgit si penggejapan reh tubuh ras ringan maka natalna emkap sada berita kriaan si pesenangkan singgo nalukan kegelapan pusuk ras perukuran mabadame ras pasu-pasu ketebuhan Yesus pepulung terem jelma alur bagai terpuk entah kerina permakan si musil entah terpuk rayak jelata entah sarjana raja timur nari rehen jumpa ia selaku kandu-kandu maka kita patut ngeluh selaku teman keempat kena jelma bagi si tuduhkan bas natal na eda teman si pusuk na mendiate pusuk si ikut ngejapkan kini seranjel masih deban pusuk singgit ngenehan ras magikan berita ketubuhan si damen jine pusuk si sepenggejapan alalit kebiaran ras curiga berengenda ijenda si peteguhi pemelas ulang biar arkitekan go tubuh kempandu juru selamat emang Kristus Tuhan engkai ulang biar sabab ketubuhan Yesus mabadame krian ukur ras pasu-pasu ade pusuk dem dosa tembeh-tembeh cian pusuk sila teneng nang dangi geluh henda rebahan sa lalap kebiaran natal rebahan ukur lalit ngejap biar so Kristus Tuhan juru selamat si mabadame si tuhu nggo tubuh man banta berengi dem pasu-paswenda labo terjeng rebahan gelah kita aru perbahan surat natal si meriah maga-magenda tapi menggak ngidah Yesus sema dibata si jadi manusia sila kita ngasuk ngantusi bagi belina keleng dibata si petangkas naman bata dibata rebahan eda kerina labur ketika kita pantas tapi ketika ia ngkusekan keleng na sila rebalang keempat manusia ibahana dirina sepenggejapan ras manusia bas kena pergeluh siakatan dosa di batang kelingi manusia labu alu keleng si sepenggel labu alu keleng si pekulah-kulah ras beda-bedakan labu pe alu keleng si darami keuntungan yang kelengi kita manusia ras doni alu keleng si tutus serta dem kuh lahar sukatan lahar semuli sejati keleng na ema keleng sinelamatkan rasim bebaskan enda mengerti natal Tuhan kempak kita ulang biar wari enda gotuh banu Kristus Tuhan bas pusuk ras geluh beranatal Tuhan ngubah geluh pula tendita jadi manusia simbaru pang mabadame ras krian ukur selamat pesta Natal si dame man banta kerina.